Tala Fou o se whapoponga le nei o Tala Fou le radio Samoa mo le nei fo ia solulu. E momo atu se ripoti mai le taua i Gaza, mo iei moni mau o uia e ta avale taua Israelu tutonu se tasi o whare mai o se whamtaranga se tasi tu stala le CNN, na ino aina wa aia ta avale tau i ewa wha ua lato whananga i le whare mai, pe ona ta ua mai tala le APC. Maripitia mai wa whaanongo ina le pāpāne o whana mai le rotoa le whare mai, ma wa whaananga ina fo inisi o wha malama o le no whanga. O lo iei fo i moni maua le tustala lava lea wha pēna tongi fita Israelu se pomu asu a le uru whale le whare mai le vaenga e whai ai tau tonga. Maripitia le whaanongo ina le pāpāne tele o pomu ma le asu o wa aia le no whanga ma le whamtaranga sa whai Israelu o lo rātou whaatonu wina se oso whainga e sao ma ua fuafuaina nei. E tō tere tangata wari putia le awhia i whainga le au tau whaaparea i lunga o penga ta whaenangi a lo tusi pēr le lima o le ofisa si pai a Ausetalia anga i a saina e whaapea o lo lango le rei saina le whainga le nei ma ua ospa i ai kompani Ausetalia maisi. O le vaenga ta ua le Australian Signals Directorate o lato whaalawirua mai nei unga o le lato ripoti le Cyber Threat Report o ngā tasi le neima le ospa ia fo i le vai aso taruai o le DP World. O lo iai isi oso wha inga wha pēa e wha marusi aile a apa ane o le vaenga le nei a le Australia Signals Directorate ma tu ina sa lato ripoti ma fautuanga i tūranga taupuipuinga mai ia ngā yoinga. O le tere ospa inga wha pēa i upenga ta whaenangi o wha le tonu wainisi o ofisa ai lata le ipas ful wha awhi ripoti o cyber criminals e tu ina atu i leo ma tangata ta ito tasi ma pisinisi ua waaia ia le si itia o leo whai o ta i lātou e haafi ai ia whainga e whaamata uai i lātou mai au nanga i runga o upenga ta whaenangi. O le sowa fofu atura i eil whamsinonga, se ri ua tua ia le wha o lima po le tatui ina se turau o ni tangata se to orua le tu i se sifo o sini. Whai maina pu e leo tangata le awa uri na nafi mai se whale i Granville i le mai au li poti e whatatau se vevesi na tūrai mai lea whale. I se taimi muriane no lātou na lipatia i leo o se ri i se furu waru tausanga ma se tamai ta i rua surono tausanga ua ave nātu i wharamai Westmead i manuanga i e peo na whainoa. Whai mai ora tamai ta i ua whaasoro manuia o le ri e tinga ina e whai mai ripoti e masani na ua lo manlua ma leo ro tu na i le whamsinonga. Ua whailua mai ripoti e pei o na whaia i eisu e suenga i le mata upule nei e whapea o la ua afia e masani ma leo lo tua ia le mata upu ma na maua iai mulimuriane leo se nei fise tura o whapea ma se pate baseball i lea i le whetaura i ngāla i Woodville ma Union Street ma lo whao nei su e suenga i le nei fo i whalawelawe. Se fulu balu tau sanga o le ri ma le tamaita i ruas furuna tau sanga a venatu li whanama i Westmead. E iei fo se tasi ari mai ni mele pone sa whaamawe atu li whare mai na ua whao lima fo i eise tangata i rei tui mātua mele pone le pona pō. O le tautununga o leo le tangata le nei pēa ma le fast food tau sanga whaamunu o ria i rona whale Roxburgh Park po le lata i le lima le waweao. Na tong fitia paramedics ma ave atuai le whare mai o na whaistinga ina o manuanga. Ma mai o nātou na whao lima i sea tamana soso la ese se ta avale wha ilonga i leo le no whanga mua lātou suenga ai le iei se tasi wa po ina e tu sau le nei mata upo. Ma le tara mulimuna le whaunga le vasa nei lea a mata wha mamadu ai tau fau mo le kiriba ina o awhiwhi ma pusa wha mamole kibisi masere Australia Post. O lātou whairoa le a mata kiriba le whaunga le vaiaso a oanga atu mo le kibisi masi e wha mautinoa e tau nuu ia nei wha mamole mauta e le i whai le kibisi masi. Ta ua le sui le Australia Post sa lātou sao niuni seisi wha ataunga tele ma awhianga ma whiwhianga fo i o le mai tau o aso whiwhia. A wa whai roa o lea au unanga, o le atau ma whai pēa tū mau teimi o kiliva māsani, ma whautua ina fo ia na paanga ia awala no whai, e wawe o na wha o atu uta ma wha mamori mo le whaatino ina fo o la lātou au unanga. Ia o tala nā le radio Samoa, i le nei fo i vaenga nea wauri mai Ausetalia e mo fo i se swa poponga tai au, soifua.